Yo, that's a boy. Macira mara mothe tureheirwo maigie kianda giatha ni ndrona ni arega ati Reverend Ben ni afati kwa kiru tondu inyoyo na ni ndaga comment post ni ciakwa na tika na post ciakwa ana platform yake ithuĩ othe tu Wimwaga muthikiria na mwiroreri wa Miaki na Mimbi TV ngura hane ho mucii wigwe wi mucii getwo Muru wa Kimani riu Bishop Ben wa GCM ni atheretie na kuga ti uranyitithirie muhiuhia wa ndeto nenda-ini niwe MC Zaku muthenya wa ira toria Akenya mwe makoretwo makiuga Akenya mareciria MC Zaku aikitio ngono kurumirira gukumiria cirekĩrĩkana arauga ati ndeto cia andu matiganite ari ni hamwe na tabarĩra ya Bishop Ben ya kĩande gĩa tha iria irehagwo ceceni-inĩ ya Kameme TV undu uria Kĩengei areganite naguo niandĩkire ndũmĩrĩri na auga atiriri amu ni shabiki yokire na ara comment aramuuria atiriri ulisema MC Zaku afungwe kwa kuongea tu si tuambie ukweli agicokia na auga atiriri sifanyangi vitu kama hizo. He ain't a threat to my star. Why should I? Ndoria hicagirwo ni andu wega tona mao ni maandu ni ta kuga atiriri tona tarusi kama ukauga atiriri may God intervene, it shall be well. Moja kauga atiriri kuna watu hawana hiyo masaa, mtu atashikwa juu ya mambo yake. Kĩengei ako sawa Bishop, keep going. Yoge kauga atiriri one the JCM pastor celebrated in the comment all does Caitlyn akauga ati sitetei mtu but I feel sio Kĩengei, if so many could have already been arrested sababu ile kuaniko Kĩengei ameanikwa his street are accountable. Ni kumbe akiuga atiriri haha wa mwisho akauga atiriri it's so sad kuona mtu kama Zaku ameshikwa kwa kuongea ukweli. Most of the time huwa anaongea ukweli ambapo masrebu wengi huwa hawapendi. No ni ngurani wa mashabiki ara magicangĩire kumana na ndereti ya Bishop Ben kugatie akinyitithĩtie Zaku. Wone wakunire kumana na video na comment hau thĩ no tuke wa gushare Miaki na Mimbi TV.